Vice-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio foi parabéns ao povo no governo de Timor-Leste, também processo a Adere ba OMK completa ona o sucesso. Vice-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Sian Chenzeng hatou parabéns o enhira halau encontro o governo de Timor-Leste e a centro convenção Kaikoli Dili, segunda-feira Sianceng hatou parabéns ba povo no governo, tama Timor-Leste ne extensão bo OMK remata ona e fulan hira kliuba, marca histórico ne reflete tinan dedicação niang. Portanto, Timor-Leste ne viagem ba OMK, processo ida que lalais liu, no eficiente liu, e a história OMK niang, no processo ida ne, completa ona ho sucesso, inclui completa início fong ida ne bem importante. Timor-Leste is the 166th member of WTO. And I told the president 166 in Chinese culture is a lucky number. So congratulations to the people and the government of Timor-Leste. Timor-Leste's accession to the WTO, finalized just a few months ago, marks a historical milestone that reflects years of dedication, perseverance, strategic vision. The achievement is a testament to the leadership of President who contributed to the rigorous and transformative process. It underscores Timor-Leste's commitment to the multilateral trading system and its aspiration to use trade as a catalyst for economic growth and sustainable development. Enquanto vice-primeiro-ministro, ministro coordenador assuntos econômicos, Francisco Calboa de Lai considera diactebes no importante atau hamoto mudar membro phone da Organização Mundial do Comércio. No nia considera envolvimento Timor-Leste e a OMK idane hanesan oportunidade no emprego nebe significativo tebes. Workshop in Timor-Leste, WTO post-accession commitment. Last week, I understand the session were highly insightful and provided substantial guidance as we prepare to submit our initial notification to WTO by the end of this month. And the active participation of our technical team from the relevant ministers has equipped Timor-Leste to expedite implementation and compliance with our WTO rules and mark access to commitment. Excellency, the WTO Secretariat visit marked in an important step to Timor-Leste join as the newest member of the organization. The membership name, conforme o Sr. Chairman se atobaita, dia ita belalai liu mundo, tama o tinang hito dete maka Timor-Leste. Becoming the 166 member formally positioned Timor-Leste on the World Trade map as an active participant in the multilateral trading system. We recognize this as both of exciting opportunity and significant undertaking. Ikusliu, vice-diretor-geral OMK, hone equipa, halo avaliação nebe hahu ona e haloron tolu, e fulam fevereiro não sei continua halo avaliação toloron sanulu resin tolu, fulam fevereiro tina rihunrua ruanulu resin 5. Reportagem Fifanya de Carvalho Imaculada Tefa, Televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto, atau tem informação atual dia kliu, kita haluha, haneham botão subscribe, like, halo comentário, no fahe tutang ba media sosial hotu.